Kako vam djeluje napad na Fakultet za crnogorski jezik? Evo sad svjedoci smo i napad na dekana Adnana Čirgića. Što je cilj? Cilj je, kao i sve ostalo, znači Adnan Čirgić nije slučajno targetiran. Targetirani su najvažnije institucije i najvažniji pojedinci u Crnoj Gori. Oni koji su baštinili crnogorske vrijednosti, koji su zalagali za crnogorsku kulturu i afirmaciju njene i kulture i umjetnosti i Crne Gore kao države koja ima najveću vrijednost u tome taj život, zajednički život različitih kultura, vjera i nacija. I taj suživot je napadnut. On je napadnut jer je to vrijednost koja je izdržala probu vremena i vjekova u Crnoj Gori. Na te temeljne vrijednosti se udara. A Adnan Čirgić ima nekoliko grehova. Kažemo, on je odavno targetiran. Zamislite, Turčin pa se bavi jezikom koji ne postoji. Znači, to mu je dva ogromna grijeha. I još doprinio kodifikaciji crnogorskog jezika. Da, pa to kažem. Znači, koja je to sužena svijest da oni govore, oni za njih Turčin. I to odavno kad je počeo da se bavi kodifikacijom crnogorskog jezika, u čemu je uspio. Potom je organizovao, znači on je vodeća ličnost, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, gdje se okupila grupa izuzetnih mladih ljudi, slobodna duha, koji se ne libe da daju komentare na sve društvene anomalije i pojave. Onda Adnan Čirgić je nastavljač velikoga posla koji je utemeljio Vojislav Nikčević, koji je strašne muke prošao, prvo boreći se da pokaže da crnogorski jezik ima svoje specifičnosti i osobenosti u nekoj zajedničkoj grupi južnoslovenskih jezika, moguće na nekoj lingvističkoj ravni da je to se podvodilo kao da je jedan jezik, ali samo taj naš dio jezika nije imao pravo da se nazove nacionalnim imenom. Vojislav Nikčević je ugradio svoj život, posvetio tome, a njegov pravi nastavljač i njegov asistent bio Adnan Čirgić. Sad se nastoji eliminisati posredno Vojo da bude kolateralna šteta, jer, Bože moj, Adnan je počeo sa njim da radi kao student sa 18 godina. To se briše. Ne možeš ti to imati u zasluge da si počeo da radiš. Ima kad ti mi propišemo, tada ti se računa kad radiš. I najveći problem, Adnan je napravio jedno izuzetno djelo, pokazao je intelektualnu superiornost nad onima koji ga napadaju, uvrstio je Fakultet za crnogorski jezik sa svojim časopisom Lingua Montenegrina, koji se našao na listi svjetskih uglednih časopisa, gdje dolaze da sarađuju najveći naučnici lingvistike danas od Amerike do Poljske i okruženja, tako da su to stvarno neoprostivi grehovi. Ne možemo se oprostiti uspjeh u Crnoj Gori kad si pokazao drugima koliko su nesposobni, bez obzira koliko su napredovali kroz ove institucije i sisteme, podržani od nekih rigidnih i struktura koje nisu ni crnogorske ni humane. Evo,